بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إمها لغتي ستر بيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مهار أول ما بعدكم منني أعوذ به بدون إقدم إم فهو أول من تفسير الله كيافا نعوذ كيوم بحكمه هذه ما هم نماذ كم مرقات أعوذ كيان جهنتو هذه أعوذ كياني كيا نما بارتو نو تمادنتو نماذ میرے اول میں فرتما واقع دکان نگتایا کہ بسمیہ ایکوگا اعوذ کیے گتکا بہے گتو میتنوگا می واقع دکانے اول میں قرآن کیوا ایروگا اعوذ ادی بسمیہ ایکوگا کیانے گتا بہے گتو میگتوں توبہ سورہ فیوا ایہن ہریہا سورت فشمگا اعوذ بسمی کیومگا ہتر گتے بے تارے گوڑانان فدائیں أقول من هذه بسمي تفسير كيواك دكانا توبة سورة فشايروغا نتفشموغا بسمي كيا كشن نجهد أهميما أنفال سورة نما توبة سورة فشايروغا بسمي كيا كشن نجهد أهم إنهم إهم وريها سورة فشموغا نوات إس عمل كوربي حترو بوتينغ بابه إس سورة نما فان سورة كيو فشموغا كم يكس توبة سورة فيوا إهين مريها سورة فشموغا أعوذ بسمك يومغا حتارو قوتين ونكم علم المبدال إكترين إكوتا كي فرتم قوتا كي مريها باتا كي واقي واقي كيوم أي إك معنى كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيا فنيوالا بسم الله الرحمن الرحيم كيا فنيوالا دين سورة كي فرتم آي كيو مثالك قل هو الله أحد إقولتا وريها باتا كي واقي واقين كي داني كما علم المدار أي فرتما بي ديوانا قوتا كي فرتما با واقي كفا ديوانا بايا تيموانا با غلواكين كيو ایک معنی کی أي أعوذ كيافا أقول من هتان نيوالان أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دين أي فهوغا بسميا أدي فشان السورة کے فرتما آیا گلواگین کیان ای اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا فنے والا فا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ایگو تا گلواگین کیان ای دیوانے کیے گوئی تیمونا گو تا کی فرتما دیبا گلوالا فا تیمونا با وکین کیو ایگو تا کی ای أعوذ باسم غلواكين إنّيواكم كيوم أدي فوقا فشان السورة كفرتماء واكين كيوم أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ميتي بناغو هاترونا غوتا كي هوريها باتا كي غلواكين كيوم أي أعوذ بسميا أدي سورة فشان ونا سورة تجه فرتماين إنّي بان غلواكين كيو أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أي هترونه مي أعوذ سورة فشموغا أعوذ بسميا أدي فشان ونا سورة تجه فرتمايتا مي باتا كيوموغا أغمرنا عمل كورة بدانة هاتر غوتة دمّه بيان بيجينه دي هوريها فرتماي هوريها باتا كي واقي واقي هوريها باتا كي غلواگين أنا غوتة كي فرتما با واقي دين وديوانا با تيموانا با غلواگين نوتا فرتما با ديوانا با إكو أدي فاو با واقي كيو مي هاتر حالة كي مي أما أغمرنا غلوان كيواروغا أغمرنا عمل كورة بدانة هاتر غوي توبة سورة فيوا إهين كم سورة فشم کے کوری مگوتا کیوی دانے توبة سورة کے فشیتنوگا بسم نوناتیوے اے سورة مگوتا کشن نکیوینے دے سورة دمدوگا أعوذ كياك بس نجهنا
desura demeduga kiyawani bismiye namavas anfal surata tauba surata demeduga bismiye nonnana emima awmana engem midani mi bayam bediya hatoru gotaki mi tauba sura feshumuga nun ehin uriha suratake feshumuga awmennan amal kura vidane hatoru gotekka den minugutaga algonmen auda behegotun waaka dakkaruga anna nugutayaki amugotekka algonmen afureruge ba auzu kiyam mi kama behegotun almerin dakafur waaka taka algonmen balala afure wagutuga auzu kiyumge hukum rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani inna allaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'ub hamakashurun kibissa medu man allah lobe odigannawe adi afuruma medu ekalaange durussave kimbi ek kibissa medu miheka kibissen elune ekama meduga allah taala lobe odigannawe adi afuruma meduga durussave man allah kibissa medu lobe odigannawani ekamka sababun alaya libe luikama fasehakama hure emima miyaku kibissen elunema Allah subhanahu wa ta'ala ekaman ebe lobe odegannawa sawbaki e kibi elunema e insana kan elibe faseha kama elibe luikam ke sababu adi afuruman ekadange nurussawani ekam ke sababun alaya libe kannekama lodukama hore emima afurani mi kannekka nuwata lodukama hurekama ilmeri mi bayan kurne mikam ke sababun Allah subhanahu wa ta'ala mikam ki mi nurusawa kamekam ga miyangawani afurma ki ei shaytana ge fushun wanna kamikam shaytanum beenum wani insana kanne kollumakam kuda hindukola kan namaves insana ge sifa utur kolluma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fawe at-tatha'ub min ash-shaytan afurma ki shaytana ge kameke no ta'afurun annani shaytana ge kibanne mi shaytana ge kamekkamuga watiya baer riwayatan asfa wati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehinihin nabi bekadunnan afurun kurimati wada nugannawa kamuga asfa ve mi bay fottawga genwa fawa waakatake afuruma balayaruga annanevi kankama samal kan dinu man asfave miyako afure kam gawanama annanevi kantatta keba samal kan denje egatane furtama kamaki vivarakun afurun durukollu miyako afurani em vejnama enage afurun durukollana afurumaki man Allah nurussawa kamekkamuga vumaako shaytana ge kamekkamuga vaati vivarakun afuru manakurun jehene adi vivarakun durukollan jehene ekanta nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith fultahuga afurun durukolluman amuru asfawaati afurun manakolluma durukollumaki wajib kamekkamuga ilmeri vidalu fa bahutte migotun ekadeka faanu hadith kurwa faave fa idha tatha'aba ahadukum falyuraddahu mastata mane ki fa tiyage tere mihaku afure kamuga wanama emihaka kuladana vi minwarakun ekan durukurash ekan huttash ekan manakurash wudu kuruma intan nun ehen tanaka badal veluma දැන් උගුළුමා ආෆුරේරු තිරීතුම් ෆතුගා මඩු මඩුන් දැන් අලාගෙන් හිෆාට්ටාල් මකි ආෆුරුන් දුරුකොල්ලු මට්ටක පුර විදානේ කමික්ක එමෙම ආෆුරේරුගම යොන්නනී කී විහාවස් බොඩක ආෆුරේ කෂෙන් ඒක බඳුගම යොන්නනී ආෆුරේ කමුග වාන මේකෙන් හිෆේට්ටු මෙත එක දුරුකොල්ලු දෙවන නුගතා යකී ආෆුරේ කමුග වානම අඟ නිවාකුරු afurumaki shaytanage kamekkamuga bumaku
evagutaki insanaage hashiganduge tere shaytana khassa gotegga wanna wagutek kamuga asfave migotun afure jenama atun nuata ehin ecche beenu koggen ves anga bandu kollumaki shaytana ye mikan huttene kamikamuga asfave evima afure kamuga wanama agonning anga niwakuram mijeheni mera tammine anga huluwani neka baluga kommeves gotakun algonning anga niwakuram mijeheni forwam mijeheni bandu kuran jeheni rasul sallallahu alaihi wasallam hadith korba faave idha tathaaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna ash-shaytana yadkhul tiyagitera mihako afure kamuga wanama emihage atun eenage angaga hifatta hushkame fahe hamakashurun ehindu shaytana emihage hashiganda wadigande ehemima afurmaki mi shaytanage fushum annakamaka baatiwima afure gadiga mi anga bodan algonman huluwa kamka wanama mi shaytana insanuge hashiganduga tere wadegannan ene fase hevegenda wagut kole namaduge terega honne iruves afurijjekam gawanama atun anga niwa kurmaki kurevene mustahabbukam emema miyeko namadum miyen utta emiyeko afurijjenama namaduge ituru harakatek man eko fareka miyeko redane men an alala nokeri fos ekamako anga niwa kollumaki ebbesade gamassadannu adi ei namadum beeruga kureve kommen ituru harakatek besnu emema namadum beeruga ves adi namadam huttaves namaduga teregaves afurijjekam gawanama emihage anga niwa kurban atu nuwata eno bes gotako tine adu nulevvu mi algomenna bayfahar wara fahagawa kamen mi afureru adu levvu edin bayfaharu be ikhtiyaruga bay befruna levve ade afureru adu levvum durhediwan jehene ei adabwerikama khilafu kamike mige iturun shaytana emihaka malama kon hene kamike nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurba faave wa amma at-tathawub fa inma huwa min ash-shaytan falyaruddahu mastata' fa idha qala ha dhahika minhu ash-shaytan adi afurun danne fahe ekamaki shaytanage kameke fahe kuladana bi minwarakum ekan durkurashe fahe afureruga ha kiya fikamuga wada maneki anga huluwa ha benda kula goda be ikhtiyarga beenu kurave ade no tenum bes ade lavva fikamuga wanama emihaka malama ko shaytana hene emima afure iruga emiheke angan ebe ikhtiyarga vesno tenugota kavves adu levum duruheliwanche he sababaki afure iruga angan adu levwa mihaya malama kofa shaytana hene kamaga wati denge foga mennani afurma behegutun alme visnadaruga hataruna nuguta me fahunuguta ei qur'an kiyawairu afure nama kiyebu medukandadu qur'an kiyomun daru afurijje nama afurma ku kiyebun kuriyan nugendiyumaki rivete adabeke ei qur'an kiyum geraga adu uturuwiya nudin mashe afurijje nama kiyebun medukanda lumafahu afuri nimumun kiyebun kuriyan gendaniye ma ginen afure nama evaguta kiyevum hutta daniye afurumun a'udhu kiyuma adi wafarata fumuma sariha evs dalilen asfa noe komme kasmitanuga miguna wahake ki miyeko mi qur'an kiyewan inda afuruni bayam mehum afurumun da gadigabes
uruam bes kiyo munda no huttanula miyak misala ka qul wallahu ahad aadge meduteren aafurun hama huttanda kiyo munda evine ekutun aafure kam gawanama rangalu gotaki kiyun he huttalume aafure nimende nota bay pefunu wahakage meduteren bes wahaka dakka hutta bes aafurene ega bes sama emme rangalu gotaki aafure nimenden iha wahaka dekko huttalu den emme faunu kutage gotuga mitanuga mi bayan korani aluminge terega emme boda mashhur wefa goi ei afureruga awuz kiyo ilmerim bayan kora gotuga afureru algonmen barakina peenuwana komme kamako bes duaen wata zikure emme eusulum algonmen afure nam menene awuz kiyo kiyamu menene e sobaki shaytanage faratu manna kamaka waati ekamako ilmenum bayan kora gotuga afurum kommehin a'udhu kiya kashin nujhiye baane ki miya ko afuruni eme hisabu a'udhu billahi minash shaitanir rajim kiya kashin nujhiye ege badalge miya ko e afurun huttuwani nuwata angamati ge angalani nuwata angang aden nikunnakam ka afuren nikunnakam gawanama e adu matir quran eme eppesale ka kommehin afure ruga a'udhu kiya nujhene kama nuwata a'udhu kiya sida sarihako nuwata sahha hadithakum ebbes gotakan as fenne dem adima meenani album minge terega ma by for fetrifa wa kammi afure gadiga wafarata fumedu mer me album afur nehmima wafarata album me fumedani ebe album minge terega egge kamen e afure album me amal kura hema afure aus kiuma adi wafarata afure gadiga fumeduma ki mi ebbasaalegge dalilegge macca binakum awun kuramunda kamenno mi komme kuranje heneves kamenno denge foga mennani a'udhu kiyan asfawa bain halatta migutum badaruga a'udhu kiyuman asfawa in halatin ei shaytanage faratun duttura taka waswasan nahidu emi ma shaytana abadus algomennan ekikala waswasta de masaki qur'ane miyeku guruwa kiyawan inneruga nota miyeku deena meduga visna fikuru konnuwata qur'anu de aataka meduga visna fikuru konan inneruga by far wara bekaru khiyaltan algomenna gennane dini kantatta kabbes algomenna iswal ge jawab nulibidane iwa kala suwatan algomenge bola visna dene tafatu ekikala waswasta dene namadu kon nimmadi waran hamajehilage murihara ko tekkogga sunna kon nimera shaytana insana ge bola wasnadi visnadiwane furtama rakwatuga ruku kurevun hiyye nukurevun hiyye mi wara udaguwa kam mi baymene mikala waswastaka udagutan annane anna halattaku gawgon men a'udhu kiyuma rasul sallallahu alaihi wasallam irshad ba adiyama emme gotam Allah medu muslimegge hituga shakkutan ufede hedunata ufadda hedu mer bayfar algon men duniye gode mundaruga beenuwana huri haswaadegge jawabu insanu ufeddevi Allah subhanahu wa ta'ala janawaru ufeddevi Allah subhanahu wa ta'ala jinni ufeddevi Allah subhanahu wa ta'ala okay emi meden Allah subhanahu wa ta'ala ufeddevi konfaraten hiyye mikahala baykala algon menna hitan udaguwa kalno talgon menge sikudi ekankama kuladanaage nuwa kala baykal kankama me talgon menge hituga suwatan ufaddana bay far shaytan mifada kantatta beginda ba hutugawas a'udhu kiyuma rasul sallallahu alaihi wasallam irshad bafna adiyama emme gota namadu ge terega shaytana udagu quranama a'udhu kiyuma fahu tinfaru tekko fumeduman asfave mer bayfar namaz kuramun daruga bes shaytana ekimiyunge ki halatan hunnan mer baymi hum bara fasih ko ulegin hingi baymi hum wudu waskunda faana bara fasih hama minute terega ekum kandabba me hum bara undaguluge kantatta qur'ane anna hum bara phone dima walunde ekwer bes gunane timanna fatis namaz wudu kuram bani me fatis namaz bangi gongi khurika
timanna wudu kanni kun iru arafi hama wudu kurane e shakku emima ekika haga udaguta agegatuga me wagem miden namadu beeruga kame ekamako namadu ko nimmies nota namadu ge terega bas me shaytana ekimiyunan aseba udagu kore hama agon menge me miskita besanna bay meful mesule nama shakku ka udagu wa me miskitan annam bes emiyunan udagu timanna hitan araniye mihe ko sajida obago semiha gellun dena no tatimanna hitan araniye me musafta me bhatta futta gos echita okadani ema bikaha echita timanna ge hita wada udagu ta baavana timanna me miskitan annam bes udagu ema timanna nice faafirwana hiye iter jaga bodu tibe fulai godannawa to e haluga ena uleta benje vissakan aha e kuda adadanno e marwan men kuriya halate kus me shaytan alna udagu ta qur'ane awun men hama zikurta ka du'a ta kiya Allah subhanahu wa ta'ala gina du'a kuran jeni awun men ki halatu ragal kotte baatu eme namadu niya ko feshikam ko vies hama shaytana ena ke faatu vidda furdan udagu kuran fasha pan embima ifada halate gaudu ke wo fu gatim far tekko fumeduma as fami bani tekko mane ki kuda kulukula kayuga fumedawa denghama ehme gotam auz kinje halatu getere garuliyan nahin eiwes rasul sallallahu alaihi wasallam agunna irshad bafa kuno tagunna e halatu ga auz kidan adiyama ehme hinne de fada hofene fenumu auz kiyuma fo tinfar tekko fumeduman asfabe agunna nidaruga tafate ki kala hofettange befene ehme efada halatu agunna dimavejje kam gawanama agun men tinfar tekko fumeluma asfabe adiyama hemme miskita wanna hindugabes awgon men kiya du'a gabes sannane a'udhu billah mi kalimanna ema miskita wanneru ko awgon men a'udhu kiman ebabe asfa ema iradu karbiya anna haftaga darusga awgon men a'udhu kiyumge halattaka behegutun ituru bataka behegutun awgon men baakadakkana adihama hemme edoge fidawul fahuga a'udhu nimma fahuga awgon men iradu karbiya bisminuge tafsir siradu karbiya dinganda doge Allah wa awgon men fashana doa ke Allah subhanahu wa ta'ala awgon naki hewbasaha hewbas qabul kura bayge gutko lebum adi awgon men naki ilmuge majlis tahuga baaveriwa hivwa adi e ive nasihattaka amal kura bayge gutko Allah subhanahu wa ta'ala awgon men member kurabum kura be fulun subhanahu shukriya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi